Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Kita minta dari dua narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Dr. Razali Abdullah. Kesimpulannya dalam bahasa Inggris. Konklusinya dalam bahasa Inggris. Kepada Mister, silakan. Okay, thank you so much. My student, please listen to me carefully. Yeah. Let me summarize or summarize of this meeting this morning, right? First, let's say that this morning is very nice, very beautiful. So I myself also feel very happy that we joined on together at this time. Even though I do hope that next time, for the next future, for the years ahead, that I hope that please learn English again and again. Not only when you are on campus, but when you are at home, when you are outdoor, just try to talk English, collect your friend, and do practice a lot as much as you can there. And be sure that in short time, you could understand English very well. Whenever you understand it well, of course, everything will be not difficult to you, will be easy. So that I suggest again, besides you go to Maritime Campus, I praise you if you like to go to Ulekaring to EF. You can join together with some other student there, or with other participants those who learn English at EF campus at Ulekaring. But sometimes you can use our lab also there, English laboratory, yeah, so that you can practice again and again. Then, if you need to talk with the native, you can ask the security, yeah, to come, the native there, so that you can practice together with them, right? But I hope that please don't be shy, don't be embarrassed, even that you make a mistake in your talking, but keep on talking. You don't have to stop. You see that what I mean, right? Yeah. That's my suggestion to you at this time. And I would like to see that, if it is okay, please come there at weekend. Something like Saturday afternoon or Sunday. So we open to you there at EF. You know what I mean? Pergi ke sana nanti kalau sudah hari-hari Sabtu nggak ada kuliah di sini di kampus kita, hari Minggu pergi melancong ke sana. Nanti di sana akan tersedia native. Native mean American people or British people, right? Orang yang punya bahasa sendiri itu namanya native. Jadi itu salah satu cara motivasi adik-adik supaya adik betul-betul bersemangat untuk mempelajari ini. Dan yang terakhir, sekali lagi, adik berhubungan dengan dunia internasional, ya. Jadi itulah salah satu yang memang adik harus belajar tambahan. Saya sudah mengusulkan kepada Prof tadi, kepada Prof sebagai pemilik pemilik lembaga, ya, pemilik kampus. Insya Allah beliau setuju. Sehingga adik-adik ada satu hal kalau udah tamat di sini, when you are graduated at Maritime next time, so you have special skill there. So that skill can be used, ya, anytime to talk to international. Jadi dengan skill itu adik ada satu keistimewaan. Dan sampai hari ini kami lihat, kami pantau juga, we motivate that motivated until now that the one who can speak English, they are all can get job. Orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, rasa-rasanya tidak ada yang kosong. Semua dapat pekerjaan. Pekerjaan macam-macam. Bukan hanya di pemerintah tapi di swasta. Ya, oleh karena itu sekali lagi adik-adik sekalian, terus kami berikan semangat, motivasi untuk adik-adik, ya. We motivate you again and again, and please learn English.
this subject is very important for you. Not only for at this moment, but also for the years ahead. Bukan saja penting untuk zaman sekarang, tapi juga seterusnya. Dan dia tidak akan out karena itu bahasa. Seperti yang kami bilang tadi, apa itu bahasa? Itulah alat komunikasi. Tanpa bisa bahasa, suntuk kita tidak bisa berkomunikasi. Ya, bisa bahasa lokal, cuman komunikasi secara lokal saja. Tapi kan kita sekarang sudah global, berbaur dengan dunia internasional. Ya, jadi oleh karena itu harus berbahasa internasional. That's all I think. Yeah. Thank you so much for you, for everybody, for Ustadz Amir and for Professor, as the owners of the campus. Thank you. Okay. Thank you very much. See you later. Yeah. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, mayo kenur ngampung ka. Ngol pungong kameng. Pokoknya urang Aceh nata jago bukan bahasa Inggris. Lagi bahasa umpanya. Nanti bahasa Aceh kan? Bahasa Cina Pak. Dipucuk keke sama koko. Nanti. Baik pemirsa JTV, walaupun kita sambil tertawa, tapi bahasa Inggris memang penting bagi kita orang Aceh. Ya. Baik, kata akhir juga kita minta dari Bapak Profesor Dr. H.M. Bakri, silakan. Baik, jadi akhirnya kita sudah berada di penghujung acara ini. Maka kesimpulan yang kita ambil bahwa akhlak itu sangat penting. Maka oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan akhlak kita itu harus baik. Karena tinggi sekali ilmu kita, banyak sekali uang kita, pintar sekali kita, tanpa akhlak orang tidak akan menghargai kita. Maka oleh karena itu akhlak itu yang sangat penting. Kalau kita di kampung akhlaknya baik, walaupun kita tidak tinggi sekali ilmu, tidak kaya, tapi sangat dihargai oleh masyarakat. Maka oleh karena itu jagalah akhlak itu dengan baik sekali. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, Ustaz menjawab selalu menarik dan kami akan kembali dalam sepekan kemudian hari Kamis depan jam 11 WIB ya. Insyaallah dengan topik yang lain lagi. Terima kasih kepada narasumber, para mahasiswa Akademi Maritim, dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa di mana saja berada. Hanya sampai di sini kami tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma huwa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.